سلااوودەم باش گۆداری دەنگی ڕاشین کەس بە سیاویستاشی بەرنامەی ئەمارگێ بوارەمە مهڤانە بەرنامەمەژی ئەندامە ئەکادەمیا ژنۆلۆژیا شنگالی سارا کەندال تو بخێر هاتی بەلێ سارا ئەم دەرباسی پرسەخۆم پرسامەت بیژێ قۆمپلا لەسەر ینی نافنەتەوی قۆمپلیا نافنەتەوی دگاریشمە ڕەهنێکی پار بەگیف قۆمپل و چاوە هاتیە چێکردن و ینی دەهنێکیشمە ڕەبەگی سەریدامشی وا سپاس دکن کوام بوون مهوانی بەرنامەوە دەستپێکی ئەم قۆمپلاک و لەسەر ڕێبەراپۆ یا 15 سپاتی 1992 هاتی چێکردن ئەم شەرمەزار دکن و بەرخوادانیا ڕێبەراپۆ یا 27 ساڵان یا بێ ناوبەری لە بەرامبەری vê قۆمپلۆی هاتیە مەشاندن ئەم سلااف دکن ji şingalê heyanekî îmraliyê jixwe hedef û armanca qompla ku li ser rêberapo hatiye kirin diyar e berbiçava ku hedef û armanca qomployê ew bû ku hebûna gelekî nasnamaya gelekî îradeya gelekî tune bikin ji ber wê jî ev qomplo hate kirin ku belkî di şexsê rêberapo de rêberapo tunê hedef hate girtin ama di şexsê rêberapo de tevahiya gelê Kurd hate hedef girtin. Ji ber wê jî em bi vî şiklî binav dikin qomploa nav de netewî qomploa ku bi zanebûn li beramberî rêberapo hate kirin ev qomplo dixwastin gelê Kurd bi giştî qir bikin. Ji ber wê jî yanî eger 27 sala bê navber bê ku em bêjin tu sûcên rêberapo hebin yan jî em bêjin tu ewên belgeyên ku rêberapo sûç kiribe li ser rêberapo hebin rêberapo girtî dihêlin û rêberapo di nava çar dîware de dihêlin. Ji ber wê jî taybet em bêjin tekoşîna rêberapo ya li beramberî vê yekê ji xwe tu lê binêrî di dîrokê de heta niha berxwedaniyên ku hatîne kirin şoreşên ku hatîne çêkirin hemî jî hatine şinav birin. Ji bilî em bêjin şoreşa rêberapo ji bilî fikrê rêberapo ji bilî felsefeya rêberapo ji ber ku niha belkî em bêjin rast e destpêka ku qomplo hate kirin tenê rêberapo rêberê gelê Kurd bû rêberê em bêjin kesên ku ji bo Kurdistanê tekoşîn kirin lê hema rojameya îro de tu bibêhnî rêberapo ji bo tevahiya gelên bidest rêberapo ji bo tevahiya gelên Rojhilata Navîn û cîhanê tekoşîn dike yanî êdî rêberapo ne rêberê tenê gelê Kurd e em karin bi vî şiklî binav bikin êdî rêberapo rêberekî gerdûniya rêberekî tevahiya mirovahiyê ye ew mirovahiya ku bi rastî jî dixwazin wekî mirov jiyan bikin û em bêjin bi wijdan bi demîr bi yekîtî bi yanî bi yekbûn bi demokratîk di Rojhilata Navîn de jiyan bikin di derdorê fikrê rêberapo xwe bi rêxistin dikin. Ji ber wê jî em dîsa jî dibêjin qomploya nav dewletiya ku hatiye kirin qomployekî plankirî bû ji xwe dema ku ev qomplo hate kirin jî bi destekirina hêzên NATO hate kirin û ji ber wê jî heta niha em bêjin 27 sal rêberapo di zindanê de ye ji ber wê jî heta niha dewletên ku em bêjin destê wan li girtina rêberapo de hene li beramberî em bêjin azadiya rêberapo bêdeng dimînin yani naxwazin rêberapo azad bibe ji ber çi ji ber ku ew weka metirsî li ser xwe dibînin eger rêberapo azad bibe wê gelên Rojhilata Navîn jî bi demokratîk û bi em bêjin her yekî bi rengê xwe bi ew ê xwe li Rojhilata Navîn de jiyan bike ji ber wê jî bi vî şiklî dixwastin ew dengê gelê Kurd ew şoreşa gelê Kurd û serhildana gelê Kurd ya hatiye kirin dixwastin bifetisînin û dernekebe holê lê wan digot eger rêberapo bigirin yan jî eger rêberapo bixinin zindanê de ew ê ev deng ev şoreş bête sekinandin lê dîsa jî dibêjin bi berxwedaniya rêberapo bi tekoşîna rêberapo bi fikrê rêberapo felsefeya rêberapo ev berxwedanî hîn xorttir bû hîn bilindtir bû yanî belkî eger em bêjin yekî din li şûna rêberapo di nava wan şert û merca de
27 ساله نکاری با تکوشین و برخودانیا خو بدمشاندن لی ریبرابو رغمی ویجی رغمی هر ایریشک و پلانکی لسر ریبرابو تکوشین و برخودانیا خو دامشاندن جبر کو ریبرابو وکی سروکندن یان وکی ریوبرین کو نها دولتان بریو دبن یان جی گلان بریو دبن نفکری جبر وی ریبرابو خاصی به ایراده که خورد تکوشین و برخودانیا خو کرد جبر ریبرابو گفت از نه شخصی لوی زندانی دمه ریبرابو گفت نه از شخصی حاتم زندان کردن جبر ویجی به وی شکلی ریبرابو اف کمپلو حتی آستاکی والا درخست لی اما ام نهاد بیجن ما کمپلو والا درخست یا کمپلو انجام نگرتیه یعنی حتی نکی که ریبرابو فیزیکی آزاد نبی امی نکاربن بیجن ما کمپلو والا درخستیه جبر ویجی پیوسته چاوا ریبرابو 27 ساله تکوشین کر جبوی ما برخودانی جبوی ما دایم شاندن لازم ام جواکی جن تایبت و تواهی گل کرد عامه تنشی لکی دارید ببلا ببه لازم ام جبوی ریبرابو تکوشینو برخودانیا خواهیم خورتر بکن ام بخواهی وید لبرانبری ریبرابو دایندارنجی جبر که حتی نها ریبرابو جبوی ما تکوشین کریه اما ما چه جبوی ریبرابو کریه ما جبوی آزادیا فیزیکی ریبرابو چکریه پیوسته هم هیم بتر تکوشینه خواه خورتر بکن جبر که اف 27 ساله حتی نهاشی ریبرابو دناوا زندانی ده یعنی راست حتی استا که گل سرهلدان کرد گل تکوشین کرد گل دناوا تکوشینو برخودانیه ده له ما هیم بتر جمعه خواستن جبوی که هم کاربن ریبرابو را فیزیکی جیان بکن ام پیوسته ریبرابو آزاد دناف خواده ببینن و ریبرابو را تکوشینه کی فیزیکی ریبرابو را ام به حفره کاربن لسر هم آزادیاجن هم هبونو ناسنامهاجن ام کاربن راست زندی ریبرابو را دناف دیالوگی دبن امی به وی شکلی کاربن قمپلوا نافنتاوی قمپلوا کل سر مهاتیه کرن ده شخص ریبرابو ده جبوی که جن آزاد نبه جبوی که جن نکار به هبونو ناسامای خواجیان بکو تکوشین بکه به تایبت جبر که ریبرابو جهه کی تایبت دا جنه اف دشت ام بجن اف قمپلو لسر ریبرابو خاطر کرن جبر ویجی اف ارک چه قاسی بکه و سرمله گل دقات دکه و سرمله جن که جن جبوی ریبرابو تکوشین بکه جن جبوی خواه تکوشین بکه یعنی هر تم ام دبیجن آزادیا ریبرابو ده آزادیا یعنی آزادیا جن ده آزادیا ریبرابو ده یعنی ام دیسا جیوه ده بیجن حتی نکی ریبرابو آزاد نبه ام واکی جن ام نقارن بیجن ام آزاد جبر که هبونا ما به ریبرابو و گریدایه و به فکر ریبرابو و فلسفه ریبرابو و گریدایه ام ویجی ده بیجن ام چه قاسی کاربن ده در دورا فکر ریبرابو وکی چاوا وکی زیلانن وکی دنیسان وکی نوجیانن ام چاوا کاربن وکی بیریوانن چه قاسی کاربن در دور فکر ریبرابو ببین خلاکی که جاگر ام چه قاسی فکر ریبرابو دخوا کور بکن ریبرابو فهم بکن اما او قاسی کاربن آزادیا فیزیکی ریبرابو جی مساگر بکن بله هوا سالش خواهد گلک دشتان نزمان اف قمپلا کو هدانه که در روژا ایرو ام بیجن تیتا مشاندن ام بیجن چنه سر مثلا روش آوا بخواجین ها بین قمپلا رید تیتا مشاندن یعنی جخواه روشا کنها لکردستان بعامتن ده جیان کرن بریبرابو وگیره دایه ام نکارم وی روشا هی ایریشن هین ریبرابو قد بکن جبر ام بیجن چاوا ده 15 سباتا 1999 ها نقوم پلول سر ریبرابو هاته کرن ایرو ده روشاوای کردستانی ده جی عینی تشتی جیان کرش خواه ریبرابو خواه گوت قمپل ایریشن کنها لسر روشاوا هین بردوامیا قمپلا 15 سباتیه یعنی ریبرابو خواه آنی بو سر زمان نرخاند بو جبر ویجی یعنی تشتی کنها روشاوای کردستانی ده کرن تشتی کل برانبری ریبرابو هات نکرن یعنی جخوا ایریشا کنها روشاوای کردستانی ده کرن ایریشی پرادیگما ریبرابو ده کرن ایریشی هم بیجن نتوا دموکراتیک ده کرن جبر وی ریبرابو گوت قمپلا لسر روشاوای کردستانی جه 15 سباتی نقوته جخوا نها ایریشن که هات نکرن هر کسی دید چه قاس ایریشن هوانه لسر روشاوای کردستانی لسر گل هاتن کرن دما کو وکی جنه نزدیجی
وەکی شخص جی دەماکۆمەوە و دیمەن دیتن بەڕاستیژی ji بۆ نامە ئەو دیمەنگ ئەو کێلیەن فەرمانی بوون ئەو کێلیەن و دەما ئەم وەکە جڤاکە ئێزدی وەکی ژنێن ئێزدی ڕۆبڕۆی فەرمانێ هاتن ڕۆبڕۆی قەتکردنەکێ هاتن ji بۆ نامە ئەو دیمەن دیسە دووبارە بوون ji ber ku tiştên ku li beremberî zarok li beremberî jin li beremberî em bêjin gel hate kirin fikir û em bêjin eynî fikir bû eynî îdeolojiya ku Daişê bû ji ber wê jî yani dixwastin şoreşa Rojava tune bikin dixwastin netewa demokratîk tune bikin dixwastin paradîgma rêberapo li wê derê ji holê rabikin ji ber wê jî êrişên em ji rêberapo qut nabêhnin eger em bêjin berxwedaniya ku li Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin tiştê ku em bêjin kedda ku li Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin dixwastin wê em bêjin bifetisînin yani çawa em bêjin tola em karin vê jî bînin bi rehetî jî bêjin û bînin ser ziman dixwastin tola 2014 li Kobanê rabikin yani hîna jî ew çetayên em bêjin êrişî gelê me Rojavayê Kurdistanê kirin êrişî em bêjin taxên Helebê yên Şêx Mexsûdê wan kirin bi vî tiştî hatin êrîş kirin dixwastin tola sesê heşt em bêjin 2014 çawa em bêjin Daeş li Şingal û Kobanê hate tunekirin dixwastin wê tolê rabikin dixwastin dîsa em bêjin wî tiştî zindî bikin ku êrîşekî bi vî şeklî hate kirin ji xwe em bêjin berxwedaniya ku di Rojavayê Kurdistanê hate kirin berxwedaniyekî bê hempa bû bi rastî jî em di vir de jî wan şehîdên em bêjin Helebê şehîdên Rojavayê Kurdistanê di şexsê şehîd Denîs tevahî şehîdên ku li Rojavayê Kurdistanê şehîd ketîn em bi rêzdarî bi hurmet bi wan jî bibêrtînin باشنا خۆ لە بەرامبەری بیرانینە وانشی دەوینن لێ بڕاستیژی بەرخۆدانیەکی چاوە ئەم بێژن دەما شەڕێ کوبانیدا بەرخۆدانیەکی بێ هەمپا هاتە کرن و ئەو بەرخۆدانیژی بە پێشەنگتیا ژن بوو ئیرۆژی دیساژی ڕۆژاوای کوردستانی کوبانێ بێژن بە شێوازێکی جودا ناوی خوا دیرۆکێدا نویساند بە بەرخۆدانیەکی بێ هەمپا ji ber wê jî em bêjin taybet di vî şerrî de me dît van êrişên ku li ser Rojavayê Kurdistanê jin hedef girtin herî em bêjin destpêkê hedef girtîn jin bûn hedefa wan çi bû hedefa wan ew bû ku îradeya jin tune bikin hêza jin tune bikin ji ber ku dema Daişê de em bêjin roxmî girtin roxmî em bêjin hem li Kobanê hem jî li Şingalê taybet yani roxmî em bêjin hemû êrişên li ser jin hem tecawüz bûn êrî em bêjin destdirêjî bûn kuştin her êrîşekî ku hatî ser jin de jin teslîm nebû jin dîsa jî bi ji tunebûyna xwe hebûn da ava kirin û li beramberî çeteyên Daişê şer kirin heta em karin vê jî bêjin dema şerê em bêjin Raqayê de jinên êzdî çûn ji bo tolhildana jinên êzdî çûn şer kirin tekoşîn kirin heta em bêjin yê jeşê bi hêzekî wisa eskerî xort çûn li Reqa de ji bo tolhildana jinên êzdî şer kirin me ev tiştî jî di Reqayê de çi kirin keziyekî jinên em bêjin jinên Kurd şervanên Kurd hate qutkirin heta em bêjin ji biyan qata jor de cenazeyên şervanên me cenazeyên jin hatin avêtin ev hedefa van êrîşan çi bû hedefa van êrîşan ew bû ku îradeya jin zeîf bikin cavê jin bitirsînin ema me em bêjin jinên Kurd taybet yani bûne mînaka berxwedaniya mînaka tekoşînê ji tevahiya jinên cîhanê re ne tenê ji jinên rojhilata navîn re bi taybet jî di şerrê em bêjin Kobanê de 2014 her kesî hêz û em bêjin mehnawiyatê xwe ji wan şervanên Kurd dikirdin em jî wek jinên êzdî bi rastiyek em bi vê rastiyê re rûbirû hatin dema fermanê de jinên em bêjin şervanên rêberapo ew gerîlayên hepekê û yê starê û bi taybet jî em bêjin şervanên YPJ yê ku hatin li hawara civaka êzdî ew jin bûn yê ku ji bo civaka êzdî û jinên êzdî şer kirîn ew jin bûn ji ber wê jî yani ev berxwedaniya ku niha li Rojavayê Kurdistanê tê kirin
سەدەمی وان ئێریشێن و قۆمپلۆیەک و هاتیە کرنجی ئەف قۆمپلۆژی دیساژی ناودەولەتی بوو هەر کەسی ئەم بێژن دەستەکە چەتەین داعشێ کرد دەستەکە جۆڵانی کرد و ئێریشی سەر ڕۆژئاوای کوردستانی بێتەکردن لێ ببەرخوادانیا گەل دیساژی ببەرخوادان بە پێشەنگیاشن ئەف ئێریژی ئەنجام نەکردن بەلکی ڕاستە ئەم بێژن گەلێمە کۆچبەر بوو گەلێمە ڕوبڕووی ئەم بێژن ئالیێ ئەم بێژن ئەوێدا ڕوبڕووی ئێریشامە ئەف چەند جارن گەلێمای ڕۆژئاوای کوردستانی مخابن لەسەر ئاخەخوا لە ڕۆژئاوای کوردستانیدا بدەهێن جارانە گەلێمە کۆچبەر دەبێت یعنی ڕۆخمی ئەم بێژن ئەم لەسەر ئاخەخواانە لە ئێمە دیساژی ئەم کۆچبەر دەبێت ji ber wê jî belkî em bêjin bi dehan şehîd bi sedan şehîd hatin dayîn lê dîsa jî berxwedaniya me bi serket ji ber ku em însanên heqlîn me tu êrişî tu kesî nekiriye tenê em xwe diparêzin me neçû em bêjin êrişî mafê tu kesî nekiriye me mafê kesekî ji dest negirtiye ama em mafê xwe dixwazin wekî gel wekî em bêjin gelê Kurd amatin ji bo em karibin azad jiyan bikin ji bo ku em karibin demokratîk jiyan bikin em tekoşîna xwe em ê berdewam bikin yani çawa em bêjin em me her êrişekî ku hatiye ser me vala derxistiye di Rojavayê Kurdistanê de ev jî bi fikrê rêberapo bi felsefeya rêberapo bi zanebûyîna jin hatiye vala derxistin ji îropê de jî wê bi tekoşîna jin wê bi berxwedaniya jin wê bi pêşengtiya jin ev êrîş vala bêne derxistin ji ber ku em gelekî demokratîn em gelekî azadî xwazin ji bo her gelekî jî em karin ne tenê ji bo gelê Kurd di Rojava de jî mînakê wê hatin kirin belkî em bêjin hinekî di aliyê ew de dixwastin di navbera gelan de reşkirinek çê bibe dixwastin di navbera gelan de ew yekbûna gela bête tunekirin ji xwe hedef ew bû me anî ser ziman jî hedef ew bû paradigma rêberapo di Rojavayê Kurdistanê de bê tunekirin li îro jî em wek jinên êzidî jî vê dibêjin em heta dawiyên li pişta şoreşa Rojava ne em li pişta berxwedaniya Rojava ne ji ber ku me dît di 3/8/2014 de bi rastî jî gelê me Rojava ket dawan ji bo me em tu carî ji bîr nakin hembêza xwe ji me re vekirin û di demên herî zehmet de wek civaka êzidî em hembêz kirin bi taybet jî şervanên YPG YPJ Qesedê em heta dawiyê li pişta hêzên xwe yên eskeriyê niha li Rojavayê Kurdistanê de ji bo parastina tevahî gelên Rojavayê Kurdistanê tekoşîn dikin û wan diparêzin em li pişta wan in jî ji ber ku bi sedan bi hezaran keçên me dayikên me wan ji destê Daişê rizgar kirin wan xelas kirin em heta dawiyê me li pişta gelê xwe bin û em ê wan destkeftiye ku bi xwîna hezaran şehîd hatine ava kirin em ê wan destkeftiye bi wan re biparêzin ji ber ku parastina Rojava em di parastina xwe dibînin em dîsa em dîm jî dibêjin şingal Rojava tu carî jê qut nebûye û wê jê qut nebêjî wek civaka êzidî em ê heta dawiyê bi parastina destkeftiyên Rojava re bin û em ê li kêleka wan bin belkî wekî fizîk em ne li wan bin lê di ruh de di can de di fikir de hedef û armancê me yekin û em ê li ser xetekê li ser rêyekê dimeşin em ê bi hev re karibin yani hem projeya rêberapo ya netawa demokratîk ya aştî û civaka demokratîk hem jî em bêjin destkeftiyên ku bi kedekî mezin hatine ava kirin em ê karibin bi hev re biparêzin tekoşîna xwe jî hîn xurtir bikin belê heval Sara ji xwe em bêjin tehdîd şingal û mexmûr û em bêjin qendîl re hatiye kirin yanî em bêjin tehdîd jî re hatiye çêkirin wek jinên êzidî wek civaka êzidî miletê şingal çi hazirî we û çi gotinê we ser vî tiştî re hene ji xwe yanî em li dîrokê binêrin heta niha piranî êrişên ku hatîne ser me ji aliyê Osmaniya ve hatine ser me her êrişek û fermaneka weka civaka êzidî em vê re rûprûmane bi destê Osmaniya ye piranî ji ber wê jî taybet heka niha em lê binêrin piştî fermana 2014 civaka êzidîn
يعني ام كارم بيجن اف فرمانك وهري داوي ماجيان كرنا وكي تفرماني بوج بويما راست فرمانك جهفته چار سه فرمانه هري بايش فرمانه هفته چاري بو مثلا هم دعالية هم بيجن قرتنا كچكو جنادا هم لالية كشتنا زارو شوازي كشتنا زارو كاندا هم دعالية هم بيجن كوچ بريه دا فرمانه هري بزحمت بو جبر دوه فرمانه دا مثلا شوازي قتل کرنا ما براستی جی دیروک دا تو انسان رو نهاتیه کرن يعني دیروک دا هم بيجن براستی جی دیمنین کو مدیتین مجیان کرین تو کسی جیان نکرنه جبروی جی راست ما چندی زحمت دیت به بلکه حتی نها هم بيجن بالصدان جی بهزاران جی چارنوسا گله من دیاره حتی هم بيجن كرينو فروتن لسر دايكين ما لسر كاتشين ما تياكرن ام بيجن هر كسي جبلي شاگرتن ريبر ابو جبلي ريبر ابو تو كسي قيرنا جواكا ازدي نبهست تو كسي خلي لجواكا ازدي در نكد يعني افتشتكي بر بچاوا و هر كسي جي افتي لي هر كسي چاوي خلي گرت چاوا ام بيجن فرماني ده تو كسي مداخلايا فرماني نكر تو كسي نگود گلك جواكا تياقر كرن هر کسی چاوه خاله گرد هر کسی چاوه خوشی لمداخله کرنا لسر شنگاله گرد جبروی جی لکیلکاوی جی یعنی جواکا ازدی خواب ریخستین کر جواکا ازدی هم بیجن سازی و دزگهن خوابا کرن جاره یکمل دیرو که ده هزکی جن یه عسکری تیاوا کرن ما یعنی بلکی هم بیجن دیرو که ده ام بيجن هزن ماين عسكري هابون جن سلاح راكر بو جنه برخداني كربو ام بيجن جنه پشنكي كربو جشره لي بفيش وازه نها وكي يجشه هزكي پاراستنه به آوا کرن و پاراستنا جنين ازدي بيتا کرن نبو برفرح جبرويجي يعني ماجه ايشا خوا براسي جي ب دستكرنا ريبر ابو بايديولوژيا ريبر ابو ماجه ايشا خوا و ام بيجن تشتي كوما ديتين تشتي كوما جيان كري نا إرادة آوا كري جبرويجي نها شنگال تايبت جي نوكي ام بيجن بريا فرمانيا جبر گله ازدي جواكا ازدي زانا بويا جبرويجي افنا جارا يكمينا ام بيجن شنگال روبروي گفن دولتا ترده يانجي شنگال ام بيجن روبروی ایریشاته لی تایبت الفیدا میدا اف گفو ایریشی ام بیجن دولت ترک بتایبت جبوی شنگال گلکی خطرم پیوسته هر کجی وی تشتی ببهنه یعنی جبر نها روشلاتا ناوین دنوا قریزه که ده روشلاتا ناوین دنوا ام بیجن گوهارتنو و گوهارتنو تولی هاویان ده هر کس ام بیجن جبوی خواه جبوی کو ام بیجن هنتشتان قزنج بکه شردکه جبرویشی ام وقت جواکا ازدی پیوسته هر کس لبرانبری و هشیار ببین نه تنه جواکا ازدی پیوسته دوستن جواکا ازدی شی او کسی کو به تایبت ام بیجن دولتین اروپیه کو جونوسایت ازدی قبول کرین پیوسته لبرانبری وان گفن ام بیجن ترکیه بدن نمینه جبر کو خد ام روبروی خطریه کی دتن کو ام روبروی فرمانه بین جبرویجی پیوسته تایبت اف کسیم کو جونوسایت ازدیا قبول کرین گفن کو ایرو لسر شنگاله هاتی نکرن قبول نکن جبر مدید بدهان شروانین ما پیشنگین ما جالیه دولت ترک و هاتنا شهید کرن هاتنا هدف کردن ام نخوازم کو دی ساجی ام روی فرمانه که ورن روی قد کرنه که ورن لازم هم بيجن دولة عراقي وهم جي ام بيجن كاسم كو جونوسايت ما قبول كرين لبرانبري وان قفان بدن نمينن لي جوان زيدتر لازم قالي ما لبرانبري في تشتي هشيار ببين جبر هجر ام بيجن نها ام بيجن سوريا دا تشتكي وسا ام بيجن چتا ايريشكي وسا لسر روشاوای كردستان تكرن جو خاص سینور روشاوای کردستانی شنگالی همه بشه یکه یعنی اگر او چتا ایریش بکن و خطر یکی منزل لسر مهبه جبر ام بیجن حتی ام بیجن نزی دوست زیده تر چتاین کو حادینا عراقی ام بیجن چتاین عراقی بخوا
بغداد و سليمانية دا بجه كرنا عجيبة أو خطري والسر ما هبي يا وان شتايا نبي وقت جواكا إزديش بركو هیناجی ام دبن و پسیکولوژیا فرمانه دنا هیناجی ام بیشن کسی کو به تایبت جنین کو جدست داعش دفلتن هیناجی و پسیکولوژی جیان دکن ام هیناجی ام بیشن او تشته کو ما جیان کری ما درباس نکریه جبرویجی به تایبت شنگال براستی جبوی ما نها ام بیشن وقت جواکا ازدی ام خطر دبهنن حتی ام از دوی باوریه دما جن به تایبت دناوا فکراندنه دا عجبا مدی سر روی فرمانه که ورنین اگر ایران بجن دکیلا کما دا ایریشه چتای داعشه هبن دا عالیا کی دا بجن دولتا ترقف بکن دا عالیا کی دا بجن دولتا عراقی ناف خدا پارچه تفلیه و بسیاده یعنی ام عجبا دی سوی روبروی ویتشتی بینین جبرویجی اف گف نتنه لسر ام بیشن شنگالینه پیوسته عراق عامتا فانگا فال سر خواه ببهنه جبرکو شنگال پارچه یکیش عراقیه یکسر جی ام بیشن جواکا ما یکو ام بیشن بلایانین در به حزبین در پیوسته لبرانبری ویتشتی او جی هیچ یاد ببین جبرکو اگر ایریشه گواره سر شنگالی وقت چاوا 2014 ده ایریش هاتا سرما و ام بیشن چتاین داعش نگود اوهان فلان حزب رایان وها به فلان حزب رایان تشتاکی به شکلی نگود یک هدف داعش هبو او جی هبونو باوری و ناسامایا جواک ازدیتونه بکن جبرویجی پیوسته ام خودی ل هبونو ناسامایا خود در بکن ام پیوسته لبرانبری وان گافان بدنگ نمینن پیوسته ام یعنی ده هر عالی ده هم بدنگ نمینه هم بیشن پروتستو بگن جبرویجی تایبت جن لازمه لبرانبری وی تشتی بدنگ نمینه جبر کو اگر ایریشه گواره دیسا جن روبروی قرکرنه واره و دیسا ده شخص جن در راست جواک همیه لی دیسا هری زده جن ببه هدف و جن ببه ارمانچ لی معانی سرزمانجی بلکی خطری هیا خطریه که کو ایریشه که نو جواکا ازدی ور روب نو مینه ام نکارم بیجن خطری نینه لی جواکا ازدی تایبت جنن ازدی ادی زانه بونه مثلا بیجن در روشاوای کردستانی ده دما روب برمایی جنن ازدی خواه دچون ام بیجن هم دالیه خواه پاراستنه ده هم دالیه خواه زانه کرنه ده خواب ریخستن دکن و خواب پرورده دکنن یعنی اف بخوا سرکتنه که هری مزنه جبوی وقت جنین ازدی جبوی ما اگر ایرو هم ده هر ملی ده خواب ریخستن دکن ده هر ملی ده خواه جبوی پاراستنه خواه خواه پیش دیخن اف بخوا سرکتنه که مزنه یعنی تایبت برنامه و هم بانک دکن جبوی تواهی جنین ازدی هین بتر دعالیه پاراستنا جوهری ده خواب ریخستن بکن هین بتر خوابش بیخن جبر کو مد فرمانه ده دید اگر وگی جن ام خونه پاریزن و تو کس منه پاریزن یعنی ام لازمه دوی فرقه ده بن کو ام خواب پاراستنا خواب بکن و نها دشن گالده ایدی گوهرتنو و گوهرتنه کی پر مزن هیا ام لسر فکر ره برا په خواب ریخستن دکن لسر فکر ره برا په خزانه دکن جنن ازدی هم دعالیه سیاسی ده دعالیه عسکری ده دعالیه جواکی ده براستیجی حتی آستا که پیش کتیه ایدی جنن ازدی نه او جنن ازدی 2014 نه بیچاره نه یعنی جی وسا ام بیجن نکارن خواب پاریزن نکارن خوادی لخوا در بکن تشتکی به ویش شکلی نینه جنن ازدی دکارن خواجی بپاریزن دکارن جواکا خواجی بپاریزن دکارن مالبات خواجی بپاریزن جبر کوی دی ام وقت جن کتنا و فرق ده و زانبونه ده ربر اب خواجی یعنی گرنگه کی مزن ده جنین ازدی و جخوا ده پیام و نامه کجبوی جواکا ازدی ده هاتن ربر اب هر جارجی ام بیشن سلاوین خواج بوی جنین ازدی دشاندن بر خدانیا جنین ازدی پیروز دکرن تایبت جی ام بیشن کتنا جنین ازدی ناوا بر خدای در رخمی وان زحمتی وان ایشن کشاندین اما دیسا جی ام بیشن او ایشن کشاندین و گوهراندن تاکوشینه و گوهراندن بر خدانیه جبرویجی ربر اپو جهکی تایبت در جنین ازدی یعنی جواکا ازدی عامتا لهما تایبت جنین ازدی
جبرويجي بيست أمجي وقت جنين إزدي بفي چاوي لخوا بنيرن أمي قاربن بيشنتيا كي راست جواكا خورا بكن أمي قاربن هم خوا هم جي جواكا خوا بپارزن خودی لخوا در بکوین اما بفی شکلی قاربن هر گف و ایریشه کی به سرشنگال جی به تاکوشی نخوا به برخودانی نخوا به زانبوی نخوا اما قاربن والا در بیخن لی هما پیوسته گلی ما هشیار به وسا جرزه نورمال دوان بویرین کول در دور ما تینا جیان کرن تایبه جی لعراقی ده لسوریه ده تینا جیان کرن جواکا ما نورمال نگری دست وسا هم بیشن نورمال نزینگ نبی جبر ام جهر تشتي رح حاضر بن اگر ايريشا غورا هم قاربن خوب باريزن يعني دوان ولاده هم قاربن هم دنگ خو بلند بكن هم جي ايريشو غفن كوتنا سرما قبول نكن جبر ما قد جديرو که حتى نهان دولت عثماني دشمنين من خوازن ما تنا بكن افنا جارا يكمينا كو ايريشا كي بفي شكلي جاليه ام بيجن تركيا و دولت ترک و دیسر ما تایبت جی ام بيجن اف بو جارا چندمین کو جالیه حاکم فیدن و اف ایریش اف گف دینا کرن هدف و آرمان جوان گفن جی اوا کو جبر کو جواگا ازی زانا بویا بلکه ایریش جارا که لسر من دهاتا کرن بر یا کو ام وی شکلی کاربن خواره خستن بکن لیه من ها دو قاطی اثر ما جبر کو هم ام ازدین هم جواگا کی زانانا جبر ویجی ام بیجن بترگف تینا سرما ام چقاسی افراستیه کی ما ام چقاسی زانا ببن ام چقاسی د فکر ر بر اپو دا خو کور بکن بتر ایریش تینا سرما جبر چه جبر کو ام تشته کو بری ما قبول تکر سیستما کو بری لسرما هاتا کرن او جواکا کو ام بیجن تنی جبوی برجواندی حزبا و لعین ده هاتا بریوا برن ایرو خوب ریوا دبو ایرو خوب خوا جبوی برجواندی خوا هم دعالیه سیاسی ده هم دعالیه عسکری ده جبوی خوا دکه جبرویشی هین بتر ایریشو گفته نسرما لی ام وید بیجن چاو ده هفته و چاو فرمانا ده وکی جنین ازدی وکی جواکا ازدی ام تسلیم نبونه اما جی ایرو پیدرشی بگفه که به ایریشه که تسلیم نبین اما حتی دعویه جی هبون و ناسنامه خواه بپاریزن و اما بدن جیان کرنشی گلکس بس بله گهداری تجا ام برب داویه برنامه خودشن هکا گوتنه که تی تالیه به حوال ساره ولا گوتنین منین داوی بانگا ما جبوی جنه ازدی همچکا هیا بین خواه زانا بکن بین خواه برخستن بکن خواه پرورده بکن ام جواکا کی براستی جی تیم ایریشو فرمان لسر مهنن تایبه جی دعالیه خواه پاراستنه ده دعالیه ام بیجن خواه زانا بوینه ده هیم بتر جنین ازدی لازمه خواه کور بکن جبر ما دو گوتنین خواهین در بازبوی ده جیانی سرزمان ده هر فرمانو قرکرینه که ده دست بگه جن هدف ده گرتن جن ام بیجن به پارستن دمینه جبر ویجی لازمه ام خواب پاریزن ام خواب دیل خواه در بکوین اگم خواه نپاریزن خواه دیل خواه در نکوین همین نکاربن هبونا خواه بپاریزن جبر ویجی بانگام جبوی تواهی جنه های لدر دور فکر ربراپو در دور فلسفه ربراپو خواب رخستن بکن جبوی که هم کاربن هبونا خواه دشنگال ده هین بتر قوی بکن هین بتر کاربن دشنگال ده سراخه خواه جیان بکن بانگام جبوی وانا و تایبت جی دمکی حساس دنه ام دمکی براستی جی در دور ما همه ایریشو گف هنه پلان هنه ام بیجن راستی جی تفلیه هویه کی مزن قریزه کی مزن های دروشلات ناوین ده بانگام جبوی گلی ما های ببین یک اتفاق آوان چه ببه ام بیجن جبوی هبونو ناسنامه خواه جبوی جغرافیا خواه هین بتر کاربن جبوی که هم کاربن بپاریزن یک بونا خواه چه بکن و برجواندین خواهین حزبی و لاینی براستی جی ام ایدی بسم بدن آلیه کی دما کو ام بیجن ازدیاتی ام تنه جبوی خواه بفکرین جبوی خواه تاکوشیم بکن امی بفی شکلی کاربن پیشی فرمان آجی بگرین امی پیشی لقرکرن آجی بگرین و امی کاربن بگهن مافی خوشی هکا وقت جواکا ازدی وقت ملت ازدی هم نبنیک امی نکاربن خودی لمافی خود در بکوین امی نکاربن خودی جواکا خودی لخواه در بکوین جبر ما دید هکا وقت جواکا ازدی هم بوانا یک براستی جوین ها دولت عراقی جونو سایت ما قبول کربا
يعني حتى أنا جونوسايت جواكا يزدين هاتي قبول كن جالي عراقي ف جبر أم نبونا يك جبركو أم ما بيك دنجي بيك ناس نامي بيك أم بيجن روحي ما في خوا نخواستيه يعني ما أم خوادي ما في خوا در نكتنا جبر ويجي أم قاربين في شكلي خوادي لخوا وخوادي لجغرافيا خوا آخا خوا در بكفن بيك بونيه يعني دي ساجي أم قمبلوا لسر ريبرابو أمي بتاكوشينا خوا فالا دربيخنو أم قاربن ای سال ام بیشن بکن سال آزادیا فیزیکی ريبرابو وام قاربن بريبرابو رجيان بکن وکا جواکا ازدی وک جنین ازدی ام بانگ دکن ام قاربن هم بتر تاکوشینا خوا خورد بکن هم بتر قاربن خودی ل آزادیا فیزیکی ريبرابو در بکن و بانگا ريبرابو یا آشتی و جواکا دموکراتیک ام قاربن جبوی خوا اساس بگیرن ام به شکلی قاربن هبونو آزادیا خوا مساگر بکن. بله هوال سارا گلک سپاس گوت بویا میوانه برنامه ما بله گوه دارید هجا ام گهانه داویا برنامه خو حتی برنامه گی درج برنامه امرگه بمین دناف خیر و خوشیده دم باشور